theilang la phelo ni tum chiklojonia brand bensi ni tum la so rally ke pe doji bhai tum chisik pe dolo bon seta munira tum saigati ki la pen ke barla hubina kosi saigati ki gado eta tum pasik saldu na nei comment pe na jopsi tum ate da ba tum indoi ponchelo la si non pena pai tarigin koi August 20 early ba sini tum ATHLC Central Committee pen nil tum mass rally ke pe doi bhan tum ke chisik pona pen tum te dopon ko la pen la baso a mass rally ke pe doi nang ko athe bange la hello aprangsia bange implementation of article 244A itum arjit include pen ninkan proxy cap so se 70 years so se litum kache song pon la bangso article 244A kichun cherek pena jo karbiang long la pen dimasa ordo ke isia bemar som sipin chiplang tangola karbia khai tum la pen tribal atum aputar lo ordo nali saigati ki bang puno business iklam bang puno politics iklam bang puno ajara kam iklam bang puno setame la putar lo ordo la do ko la pen isi bemar som chiplang tangola lasi la bangso bemar ka pe meje phana bang ke ekmatro upai sibelo la ke article 244A autonomous state bang ke ilitum la bang ke chun serak nang ko la pen la ke constitution on ke dotan la ke ilitum central government aphan ke blame nahi akam dawe ilitum songja tum si mesen bulodante hexer bulodante article 244A ke la ke already constitution indian constitution on ke dotan lo la pen ilitum APHLC pen ilitum la paso article 244A ake manga bangke 6th schedule of the constitution of India paragraph 20 ateng ben sikkim nahi hada nalitum article 244A long langdam lo bulotan te thlongi autonomous state jong si part jabi bulotan te 6th schedule of the constitution of India paragraph 20 ateng ben si part jab nahi pusa daga to lasi nilitum demand ke dalo article 244A paragraph 20 ateng pen pichun serasi rata ke manga bang public serak nako la hello la pen dak nilitum ka chotojon elected members atum MP puno MLA tum puno ilitum ka chotojon MP MLA tum ba parliament ong puno dapat dak legislative assembly dispute ong bosata article 244 alama bangke alang itum pin purdun de ha kalile thang bak be kunane piasa dor kiso ta ho kapre kalam si la tum pin purdun ong te lasi la bangke tum APHLC pen bangke la bangke chedon de lasi article 244A la bangke prab jimpen la bang pachum sarana ko la lo itu ma demand bangke hinia bangke professional grazing reserve la pen ke village grazing reserve PGR la pen PGR la so a PGR BGR la bangso area pen ang tamen ke bang atum ke bi ke chia tum adan ang do thimlo la tum adan nang do la illegal side legal mele ke do kali long le puta ve thana documents ave pin na se la tum adan nang do la si la bangso PGR BGR pen abang ke prabjin pen la pen ke la government long le kachira adiman pen prabjin pen abang ke la bang ke tharli serak nang ji athela ke supreme court order ado hadak latum han katharli ji aphan komane police aphan komane administration aphan komane aphan parjuna lang polam ave hadak language mata fourth bit pugadi fourth bit mane parju je pin penamasi lake tharli ata unage lasi la PGR BGR ke doan dak helang pi jot kali kopli long jot kali bon seta la Hauraghat constituency aro ke do uttor borbil la bangala langpher constituency long la Phonglokpet area PGR BGR long ledo la sona thaksi non la pu bokajan ke dai na thu sita ningkan koan pen ningkan ingkoi thongkap pen han tax long lepin council atum hala so grant go myong te yada fry grant la haya grant long pen prab jin pen ke bike che dum han harle nang ji la haya ke mang pen sin tum pen mas rally pe upon ji la pen isona ke mang bangke 125th constitutional amendment act la bangke modified nahi itu demand mang halo nil tum totally oppose pukali seta la bang modified nahi lasi la bang so 125th amendment act long ajhang aron ili tum karbiang long autonomous council mare karbiang long apha la pena main ke 6 schedule habara lo isi kaphirin ni ason mate muaphi au be tomar ke henu dak doko lasi la haya system la haya ron pen nil tum modified nahi mate la haya ron ajhang kormu bangke pawida nahi la haya ke mang pen sini tum pena amu chejeng pe doponji lasi la sor mu chejeng ka pe do la ke ne tum arjit include ban ka chisik tanglo la pen district administration atum nil tum han permission apipe dema seta la bangso permission apipe de pena posini tum
kemang mate tu make jesong make laki apichiru pheji bugalilo nili tum suluk sodakle claiming ale peaceful demonstrate mass rally se kedu ponji ing samjin pen se mass rally kedu ponji la pelada komani phan kan ton kan thi komani phan kan chegi phan komani phan ke theje phane la so mass rally ni tum ka pedoi bugali seta la ne tu make mang teng article 244 a implement serak nanji PGR VGR pen hang tan ke ban Bangladesh pen punon Bihar pen punon akapre long pen ke ban ke bi ke chedum handak pen harde serak nanji la pen 125th amendment constitutional amendment act aputha la so pura sidum che songji la sil la memorandum la itum pi ponji pajir ponji district commissioner ha la hello la si adima bang itum difusi itum batik pono la pen pena constituency ko ra drop pen srame ke bang i phan ka chisik side lo la sila constituency ko ra drop including NCHIL di Mahaso penan kami lada ongdung pen dak ke bang i phan sika chisik total lo posila baso program bang itum ke phi bang pachiru lo la baso mass rally bang ke itum pe dopon pola pen ongdung pen dak karbian long lo pen di Mahaso lo hill strike atum inglong khai doan inglong sotum doana bang ke nang je tong dun pe ji phan si nil tu mahin kan chun no Constitution 125th amendment labang solong non kangchap thuaya long ipakeng gun kan tumbang la lo hala sidalam sit plikebra plikado ebar phokek ko la si hala bang so sidabang karbi mate inglong aral tum phan det ki panong loma mate keche phan da wasa pi pon lo pon sihat panel discussion long tala so buta lambona protected signatory MOS signatory sa tumanda dulo da miliamen pupe lo sa la so buta inglong aral phan si rai pichot ma mate ke be keche phan da rai pi ma ko ma se hala tum nang than hai de nang than de ani thia la si si ge la lo turning point ma ke 6 sidula teng bulodang te ilitum inglong aral phan ansi panong pinang pula sit doan sita nila tu make mang make clear lo ni tu stand make la pen hini ke than kang tu mang la hano labang so state election commission jitu la ini tum council la pen municipal litis la pen village council la pen district council pli election tu pa doji sita me la state election commission ma se jakong pipon po se halodak a draft bill long thek pom long la pen tum chini dun la sila non amata case dolang high court along tum PIL ki pipon la non la so chiklo ki jut malong thutuji la sila bangso ajakong jitu council tum state government pan kachodai dat la ke la bangso aron la puson kachodai dun kokke la ke ning duglo la pen la puson ke chok che bosi nil tum PHLC pen lam the chi pipon lo athema eme thang ke klemun jungjung ben ke klemun ajakong si bang kaprek pan ka chodai polotante ile to ajakong ache waro lage lalo la se elvin dero na ke hai tame hala sahut pulo je ile tum la bangso state election commission ke neutral body posi la tum hansi election ke pa do ajakong ke pipon bo pulo seta neutral body pole tum ke lang nang jigali dak bangke isi clear bangke la se ke damtang na me BJP tum chipulo je nil tum ke more than 400 MP high pulo ke damtang MP election hot seta high head lo 400 seat plus lo tum long le lo abya nang suntuk lo la song dak thaksi la ke command election commission of an appointed api aning hangling chotoi pu la pusong ajakong abi nili pui pu bang la si council ben jongsi itum seng dat polotang te itum sa jakong long thule thot polage la sang deng pi hini ande so choksia tengpen council election commission ba abort seng me pada ke tok council election of Haran chona jianta lage MP la pen MLA bangke lage election commission of India ba state election commission men si MLA election ini ne bangke pi pompo la clear lo la pen isia bang la hello article 244 e non hejong GS tame than pollo muni da tum a party kaprek made karbyang long aracharia song dum gela 244 a ke isi kijui raplin poson si pinchong da election nang le lo pulotang de la bangso article 244 a isu ponpo la sirat dong han paludam porong la si non militum APHLC asong ben BJP ban ipu kang tung la lo nang litum nang ning thiret la pen nang litum kamatha jongsi a hokpet karbyang long la pen dimasa waratum jongse 244A long nang ji ba autonomous state long nang ji pulotang de ar pube je thanai ni resignation haini ratum pa MP tum resign haini MLA tum resign haini lajong si hai he pulotang te lage ame thang portfolio pate ang hoi phansi
ke mang jot posi nil tum APHLC ban ke jong thipo jong dak ko lage lapen karbiang long lapen NCL arat to man name ning jibi ko nahi labang so 244 a ai super wrong arat ki duk ke la katong pan heme jang re to man pachu bai beder nahi ni tuma stand mangai lalo clear lo je APHLC jong se ki hai lo polo tang te nil tum hempre ka farman khai gat long re farman ni tum ar puben nami cheur labji lain long tum han chini ko isi judgment non itum langnam nang Supreme Court pulokan te kithin nai lo lage de kangsa ya hong jai kithin nai lo posi Supreme Court judgment ki pitang bot ke High Court tum kosan stay order one number 1 labangso stay order ki one ba High Court tum stay order ki pidaram the bangala hello caveat abang la tum la halabangso hot labangso pipon pede caveat mane kopi si Supreme Court atum judgment ki pitang ma hala so teng si lower court atum inside sia prang hala ki pitang judgment ateng pencil atum phan lang poni mane judgment bang pakek pakang ke deni mane lower court man tami la so teng si rim poni hala bang caveat piponai ku uloke ituma party president ka sarjai ka thada pulo pi caveat pi nei caveat pi de lo pulo tante la da abang ke be ke chetu bang abar sailong lelu stay order ki bi ki ponje apa non bang ke caveat pipe de lo bang stay order chibi ko de lase number 2 bang la hello gazette notification kolam de PGR VGR comment se ka declare ma la so ko thak di lase dak pe tum ga chini na ye bang la hello shortly bang ke ate ipusa di phisa ra document ke long le deta hai ba do kok ta hai de seta me dak itum ga chini na ye bang ke la so long le ke it falls within the purview of PGR or not labang le tunga chini nahi jong si labang so long leke PGR VGR lu ero office long ta record dulu pulo tang te nile ka chini jong ga chini bang ke ha comment tu ne gazette notification kiri da mare bang ke chok chilu lagi athela dak si already PGR VGR lu putang de di the law itself is declared as PGR and VGR na si dak itum ka chini nahi bang la lo jong si PGR VGR lu pulo tang te lage eviction de ta ko lagi ate non ifisa document kiri dai mangai hako ko document ki ahut si tum kiri dai mo mangai tum chetorok hai ba bi ta na sida short pen ka chini nam nai mangai Supreme Court judgment da doer lo lage gazette notification ki damo bole Supreme Court na to gali lage PGR long le long kuma si illegal pen ke do ma la tum bhan mangai thale na ku not only PGR but government land aron re pen sarkar long le ka cherai bori ta marke lage thale na ku made Supreme Court judgment na teng ben gazette notification ri damu pu council ban direction pima pipe ke din ate PGR VGR long ke do tuman ke illegal lo pusi plata penchini number 1 labe number 2 bangala hello hadak ke do inglong akhe tum ba khe so tum schedule track tum han mangke ako do ta me pu judgment ki pinundu plata lang lo lage lasi labang ke ferang ki tamanda pachini tum thule thodlo lasi gazette notification ri damu pu council ban direction pipe lagi pi mangala hello illegal kam se na chini lo pe phale no लामे दो नॉन कुमा लोग के थाली जे के अथॉरिटी के कुमाने सोशल ऑर्गेनाइजेशन गाली कुमाने हमफांग सॉन्ग गाली सेता इलेक्टेड तो आजा कोंग के दो वेक पोलो तांग टे काउंसिल तो नॉन ला पुला बेना पका ने दी ला बांग चोक चे काउंसिल तो बांग ला रिस्पांसिबिलिटी आर पु बांग चेक्लेम पामी नहीं बोसी ने तो PHLC में के क्लास अप एंड बांग कुमार पचिनी पम आलम लोग कहते हैं इलेक्टेड तुम ले क्लेम क्ले बोलो तांग टे चाइना में भी तुमके आर्टिकल 244 ए हंगनाम ने खेलो जाके दी सोडालाम लो आतेमा पार्लियामेंट के नॉन तुम इलेक्टेड ते बोते दुदुलोंग ले बा काउंसिल दा तुम MAC आईते के तुम दुदुलोंग ले बा दा MLA दा तुम दी हाईते के असेंबली लोंग दुदुलोंग ले लासी लहाय पकान थक पकान प्रू लगे बीजेपी तुम अबिदी कांगलिम पुला बेन इलेक्शन हम पाले लिपो लासो इशू पालु लिपो वोट बैंक पॉलिटिक्स ला वोट बैंक पॉलिटिक्स लासे लगे क्लेम केलो लतम के जंगी सेता नीचे थेदा मथा वेलो लासे APHLC ने तुम लेकी हाई लो बोलो तांग ते लगे ने तुम एश्योरेंस पिलो आई ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट आहिन पेन सतामी आमथे पकलार कॉन्ट्रैक्ट पो जे की हाई लो बोलो तांग ते निल तुम बांगे इविक्शन बांगे क्लेम बैक को लगे आथे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दा में गेजेट नोटिफिकेशन रिदाम पुना पुपे PGR VGR लोंग कोमासी के दोमा इलीगल पेन थाले ना पुसी आइबो असे कार बिया आरात अपन इंग्लोंग आरात दोन फंदा में प्लाटा पेन पाचिनी लो